Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Everything you say to me doesn't want to say nothing to the yes. It all wants to break. I need a little room to break. Cause I want to say nothing to the yes. And I'm about to break. Dr. Celestine Lingdo ubalalong teng UMLA barim jongko umsning constituency ulat her teng yak sarkar jala halor ke jingpen slam ban pleno yak maternity and child health hospital kabala daptai hakasnong umran parila ribhoi district kumban chupentep hangni bayakani ke hospital labu nong rem lo menteri rangba barim kejala Dr. Mukul Sangma haus nam arja khat nyo hakabala mang pisa hadu khatsan klur Hakbayade baka maternity and child health hospital ha umran parila nakaliang ke sarkar hakapor ke jingwan ning shop ka khlam covid khat khandai la pelong sipor kum ke corona care center bala penbiang ya baro kitiar badan kam nadu ke oksigen ki jakasa ba kitiar sumar handai ke basngosi kalong bahadu mentah ke sarkar kampat pli pajba satya yakni ke hospital Ladang apik ya ka ke bangi la du nong lost opportunity ong ka kitin pareng mo habang apik ya ka sinong mau tari kidon kidong ki baper ki bala dei bandon ka surok rong balai hakapor bapoy ka sinot lada kadai ha mau tari ne kadai sya umsning ne kadai sa kanong ka sinong si klur tengka ka jing penmang na ka sarkar tang na ka benta ka surok Teka bangas ngosi hang ne kalong ba kasinot kalawan bat kalalay kita ki internal roads ki ba piladey ban yo pi klem yo kaladey ka lost opportunity teh bangayeng mentakas ngi hang ne personally nga ay ka jings ngongo ya MP badan buram gijongi ngilalay ban kerpad ye ban kaskim ke banga ay hakapor balong MLA mentah kalawan dur lang lada EMP imno senyang mentah kadang dehi keslap berupaya gumbaong ibidio dehan re habadon kajing yasno ketilang kadon ka result ka beitenat mentah kasngi hang ning idon ki perlok na ka press kinong tok kot kubor ngakwa aru ban di mana kane ke sarkar ka bamenta kane kamdei tangkawai ke projek ke ba ngila pendep hakapor ke ba mangangalong MLA ngilawan ra ya kawai ke hospital ke ba sanpau jingtia ke ba ngiong kerteng ke MCH hospital bat kata ke hospital ru ladep kadon haparila kadon sanpau jingtia ka building ladep, ka light ladep, ka ladep, ka generator ka badai ban standby namta ka power supply ladep, ka oxygen plant, hakapor corona labu. Wat ikinong pang corona ro house name arpo la pentia hapo parila. Tika bangas ngosi kalong, balay kane ka sarkar, kamplino ya katay ka hospital, na kabanta ka jingmentoy jong kipat ba kiba armet kiba kaba pun kiklung kiba khat arsnem syapo baro kinyo ka jing sekri na katay ka hospital rengkat bat ki specialist beper lada pli katay ka hospital ki specialist ki badai ka line obstetrics and gynecology ki specialist ki badai ki pediatricians lani ki child specialist ki bangiong baro kin salong station hapo parila kumbakalong menta na Jaintia Hills ru hakakaka pun ki refer siya po lau mali silong na West Kasi Hills ru ngi refer siya
Lau Mali Shillong. Nari Boy District barok kawai. Ngi-refer Syah Lau Mali Shillong. Day nakane ka daw. Baka Lau Mali ha Shillong. Kamla ban penbiang jing tiak. Labun palat upai ba bawan tiak. Bania ka kapasiti jong ka hospital. Day nakane ka daw. Hakapor jong ka sarkar kongres. Ka sarkar ka baladep. Ringkat ka jing kerpat ka jonga nakabanta ka district. Ribohi barok kawai. Ngi lala ban penio ya kane ke MCH hospital. Di menta ka sngi ringkat bat barok ki officials ki badon hang ne ki paitba ki badon hang ne ki kena school. Ringkat ru MP badon burom ngabu ka diman ya kane ke sarkar. Tose na ka benta ka jing mentoy jong paitba plino ya katai ka hospital kenang ba ubaduk ubasuk umdan kamban be sa Shillong.